Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angtonten. BJP mass joining along APSLC Congress penbang surke thomsusi BJP Ratcharia song along kachapogdun. Pai ni pioneer kepani lakhain kore si Borjan MBC constituency angkang along Kuligaon Sport Association patu aklam along Borjan angkang along Phong Thoma Farman BJP mass joining Borjan Mondol Committee pen patur pipon pen mai piman pondo. Lasonsi Bangso kachupao ka mayalong ke ongdung APSLC Congress pen bangsur ke thamsusi aratatum BJP Ratcharia songolong chingbe rentilopusi APSLC Congress asongatum jakong ke pop angthek klang daklo lasi nonang kileji surhini rain koretrok aningkan Assam Legislative Assembly election puthot BJP Ratcharia songatum ansusi jakong horang ke long thuji aphan ke ongdung mass joining along ka chapok dona ratatum KECCEM Dr. Tuliram Ronghang ninga klongpen dengpo mayelong manpeng alihisar poman pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang EM Suryo Rongphar EM Richard Togbi MLA Dorsing Ronghang MLAs EM MSS VDC Chairman Board Chairman is Karbi Anglong BJP Maipu Roland Killing Lapen BJP Klembang Duan Maya Long Chitong Donsi Mai Mesen Pen Pechunpo News Text Report Karbi Anglong News আজি বৰজান এমএসি কনফাৰেন্সি আজিলৈ তিনিবাৰ ভোটদান কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ দুপৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বৰজান সমষ্টিত তিনিবাৰ কাৰ্যসূচী ভোটদান সভা হৈ গ'ল প্ৰথম ভোটদান কৰিছে প্ৰায় ৩,৫০০ পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে পিছত 1,800 পৰিয়াল ভোটদান কৰা হৈছে আজি কংগ্ৰেছ এপিএছএলচি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু চিপিএম গোটেইখিনি মিলি আজি 3,120 পৰিয়ালে আজি যোগদান কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএলচি আৰু চিপিএম আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটে যোগদান কৰিছে আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেখেততো আজি যোগদান কৰা হৈছে আজি আমাৰ শৰ্মা জানো নামটো তেখেতে তুলসীৰাম শৰ্মা তেখেততো ব্লক মণ্ডল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা ত্যাগ কৰি তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে গোটেইখিনি মিলি 3,120 পৰিয়ালে আজি কংগ্ৰেছ আৰু এপিএছএলচি দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে যে আপোনালোকে জানে যে বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি দলে খালি মনোসজা কথা আৰু অপপ্ৰচাৰ কৰে তেওঁলোকে আপোনালোকে জানে ইয়াত আমাৰ ডেপুটি অপজিশ্যন লিডাৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছ সভাপতি ইয়াত গৰাকীকৈ আহি তেওঁলোকে এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকে সভা পাতিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ অফিচৰ কাৰ্যালয়ে মিটিং পাতিছে মাত্ৰ 50-60 জন মান মিটিং আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই দেখা পাইছোঁ খালি 50-60 জন মান কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়টো বেছি 50 জন গতিকে 60-70 জন মান তাত গৈ কংগ্ৰেছে মিটিং পাতিছে গৈ আহা আদৰণি সভা গতিকে কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে জানে 26টা সমষ্টিৰ অপজিশ্যন শূন্য আপোনালোকে 4টা বিধানসভা চিট আছে 4টা বিধানসভা চিটো অপজিশ্যনৰ শূন্য আৰু এটা চিট আছে লোকসভা এমপি চিটৰ ইয়াত আপোনালোকে জানে 1,50,000 ওপৰতে আমাৰ অমৰসিং কিছু ডাঙৰে জয় হৈছে গতিকে ৰাইজে জানে কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৰাইজে জানে যে কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত টিম কাৰ্বি আংলং গঠন কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াত কাৰ্বি আংলং এটা স্থায়ী শান্তি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কোনো সংঘাত হোৱা নাই আগতে আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছৰ শাসন আৰু মূলত সেইটো জাতি ইটো জাতিৰ লগত সংঘাত
কংগ্ৰেছৰ শাসন আমোলত আটাইতকৈ অসমৰ ভিতৰত উগ্ৰপন্থী জন্ম হোৱা ইয়াতে আছে 6টা উগ্ৰপন্থী ইয়াতে জন্ম হৈছে আৰু আমাৰ DNL লৈ 7টা আৰু UPDS লৈ 8টা সেই গোটেইখিনি উগ্ৰপন্থী সংগঠন লগত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আশীৰ্বাদ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে 8টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেণ্ট MOS মেমৰেণ্ডাম অফ সেটেলমেণ্ট এটা কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 6টা 7টা 8টা উগ্ৰপন্থীৰ লগত আলোচনা কৰি এটা কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে 3 কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চিফ মিনিষ্টাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত এটা স্থায়ী শান্তি আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ্যকাল 4টা পাৰ হৈছে 3 কাৰ্বি আংলঙৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙত বনৰ কৰ্মসূচীটো নাইকিয়া হৈছে এইটো বন কালচাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আজি বিদায় দিবলগীয়া সক্ষম হৈছে আগতে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙত যে 100 ঘণ্টা বন 75 hours বন ইনডিফিনিট বন আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইবিলাকৰ বন কালচাৰ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল সায়েন্সৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ 100% হৈছে বেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ডিফু মেডিকেল কলেজৰ খোলা লগে লগে ফাৰ্ষ্ট বেচত অল আছামৰ বেলেগ মেডিকেল কলেজটো এজন দুজন মানে বেক থাকি যায় কিন্তু প্ৰথম বেচ MBBS পাছ কৰা ডিফু মেডিকেল কলেজত 100% পাছ কৰা হৈছে আজি APSC UPSC কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ফ্ৰী কোচিং দিয়া হৈছে গোটেই কাৰ্বি আংলং এনেধৰণৰ ৰাইজে এটা বিচাৰিছে শান্তি আৰু প্ৰগতি আৰু উন্নতি সেইকাৰণে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলন কোনো সংঘাত নাই সেইকাৰণে ৰাইজে এটা গম পাইছে যে প্ৰত্যেক সমস্যাই যে লেণ্ডশ্লাইড নিচিনা আহি আছে মানুহবিলাক একদম মানে চবে কংগ্ৰেছৰ পৰা ত্যাগ কৰিম আৰু আমি আলোচনা কৰা নাই তেওঁলোকে আমি কৈছিলো যে এটা বাৰিষা হৈ আছে খেতি সময় খেতি নালাগে যোগদান কাৰ্যসূচীটো আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ কিন্তু মানুহবিলাক নামানে আমি কৰিম আহিম যোগদান কৰিম লগে লাগে এতিয়া ল'ব লাগে গতিকে উপায় নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভাল পায় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাইজে ভাল পায় আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাকৰ লাহে লাহে পূৰণ হোৱা আমি দেখা পোৱা কাৰণে ৰাইজে এটা ওলাই যদি Bukajan Block Congress Committee asa Hemalong Pherang Kemai Kangni. Pinipor Bhai Krisi Rajitemapor Malong Bukajan Block Mondol Congress Tumpen Mithangasa Hemalong Pherang Kemai Kangni Pon. Sonsi Maipu Lokesur Teron Dun Maipu Pratap Singh Rongpar Dun Maipu Sar Singing Tialang Litumpen Kening Jipon Atenki Congress Party Pen BJP along Ong Tungarat Kaching Bedun Puke Ahok Kali Rata Pan Kipamang Hua Sai Chot Lapen komat ni inut bang hini atum BJP along chipawak dunki nitum Congress aphan thangnat kana hokawi pusi waida cloud sapen pachini pon adun thu BJP atum mass training program ki dengpon lake a part of business pule hok det sutame hinoni pipotma polote tangka pen kinam anparta ki ther ki hap urunodoy PM Kisan hemso lapen ration card hai hui nang ing thanlap jipu ke ther ke hap ka pheri mati sai jok jisi kidun chotposi alangli tumpen jongpo lapen Congress party aphan ki kroyara do anta dunde pu chetheklong lapen do wen an parta Congress party ke claim kedang ke mise na jok armua phai ke bada sonsi theklong lapen ke bangji MLA election ke Bukajan LA long ke Congress IC highway ji mate highway pupusi alangli tumpen thanpo news text report Karbi Anglong news ni nang tum phanang le pha lam thi bang ke la han lo je BJP tum mass joining ku amen irpen ni tum ladak Bukajan block congress mate Bukajan block ahabar homosti prido
Borjan, Bukajan, Diopani lapen Surupathar. La homosti pli ta la tu mass joining biat lo. Mass joining along la sonsi pa thang lo je Bukajan Block Congress atum Angbong nangadun si kaong lo. Halatum Congress along bangke kacelang dun bante amunit avelo puson si pa thang lo. Lake nitum charjulong lok panta nitum bangke do thek sang thek lo la sipini bangso perang ke me ci phanang ko na tum tawang lo misen lo ya ho hat na BJP long Congress party kan kacepo oku kusi mo mate kacepo bonde misi betul ma party kan dar monde nitum non mat lembom dam bom bang phu bang phi do ar bang nitum bangke ajatta kalukson na be pina kidu na be pina la si hala ki dam tang Congress long chelang lo ne pine Kiman sepi lapen Sorma Tulsiram Sorma aprang lake Budesor da block president ki do hosi Tulsiram Sorma ke KCR ang arpudo lage chini dun sitame Tulsiram Sorma ke lason lo je aprang banta BJP along pene kacirap do kok pernah join ni tum Kongres atum bang alang li pan bangke anghoy pen pasuntuk lo pen ke kiman si pi alang li sitame dak blok Mohila Kongres a presiden mamlo ahok lo la bangke sitame alang li mithang kacuklem kacudam ki thek thi muni kachiwan dek thi athema alang li order dur an mewe la sonsi thek long athe ajirpi chilong rek the la son si thek long ho la so la si alang ni klem dek the ma si non por bangke nitum angjir mili teron pi ban si bang song hoi bangke pi det lo la pen ka alang ni district long heladun batai sini la ke nitum an sini dun de la bangke la district so sini si tamela corporate ka be pena jai ni alang li non appora bang hoitu BJP long tang dun ne madang tang natang dun thaga chini ne bangke BJP atum bangke karjulong teng le pulong te la homosti pli jitu mass joining la soa record ateng bangke nili chini dun ne sapen bangke tangka poi sapen ki bay ki than la puson do kusi arjulong WKA DNF pen Tai Trust Chilang Pet pen Mek Kachicharchi Lapen Mek Kisu Otomaphan Se Kilanga Jai Mek Kide West Karbi Anglong Forest IB long Pai Chiklone Phaisir Kep Bhom Tiarni Bang Pharohini Sosi Armo West Karbi Anglong Digital News Forum WKA DNF pen Mek Kisu Kachilanga Jai Mek Ki Bialong Se Kachilang Atum pen Kachuru Kipi Pajirpo West Karbi Anglong ahempi hamran rong su pi pen kehelo kilometer pli kep kahelo lang hempi pen chikoi not forest IBL West Karbi Anglong Digital News Forum WKA DNF pen Tai Trust Chirapet pen Arni C abaha mate meka chicharchi tumaphan se kelanga warsai kipi aduya hoyalong kido rong in koi su se kepa phi hup kido ke thakiso arat kadokawe bang pharohini su se armu atum amek kiso pen kachicharchi se kachila longapon ningkarong pen kachuru pi pajirpon renti WKDNF pen Lion Eyes Hospital Guwahati pen anparta Tai Trust atum chilang pet pen ahoyalong kidoarat se kachilang jiaphan akimanga tengsi se nang chilang dun arat aphan sang lapen kicho ingti pi pajirpon WKDNF abitum mate pherang ke klembang phuatum pen arniwang birta ke pangdak chot kalisi se kachilang awar sai sitame ki piji aphanta hawararat akar ia tengpen klem dam ponlo
Bangso Jai Megalong WK DNF Maipu, Daniel Inghi, Kong Chunbang, Gretson Timung, Dun Maipu Bimolbe, Rap Chunbang, Chandro Singh Ronghang, Pen Kicheng Lok WK DNF Abitungatum, Chetongdun. Berthold and Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Digital News Forum la solong Bonpu West Karbi Anglong bangke YouTube kedam tang surini ren korapli se amahang petek ponlo jakhong achiklo masih nona so West Karbi Anglong Digital News Forum pen ningkan isi pleng depen ke claim ke cheng si lano hawararat ame kabe kachichar ke pen bihek thiek pen sarung sar engatum kacu claim tek kacu dam tek lo kacharli ahin stame katikuk lai ke do ke theklong lapen ka survey teng pen sini tum ladak hoi along megalea pen West Karbi Anglong hoi ladak la ami mat langhen phiadung ladak forest ib along sini tum labang so me kachichar che ameki so la so se ke lang japan asai deng pono lapen rong thong ke prahini aratatum nang chingrum si bang pharo hini so se bihek thia ka klimang phar pen ke chenglok kha saru sar eng to phan same se lang pon long lo na pen se ke lang pon la ke lion hospital guwahati pen si bang hini wang lo la pen titras along to pen stame difu la pen dongka ampa tadak hamren in charge atum pen stame nang cherap chitu dun si nel to mesen pen aswa sai deng pono nasi kebang jilang sitame non la operation nang kinang ji kuato aphan bangke tarik krehini se guwahati long operation ji aphan ponpo la penili tum sitame thekan un ana bangke berta humdun po la pen kemisen kilang kemisen pen kapasitar pamni ji aphan nilitum sitame arpu endun po pusin tum pini sena chilang tum phan sitame than pondo nason taksi rata hirjume pen nilitum anjode rap akam asai akam amu sitame claim dampon bompo la pen non kachisik pon lahano anti drugs aputhak sitame prabjing pen chirok tok seke iponji asi pinia bangke anar mu na chingrum don nangka chitodun along nilitum mesen pen lasu kapichun thai sam jin pen la kadu kabe kenang je som ans tame kelang ponlo ponil tum ta chehok lo lapen rata tum sita chehok lo thema ladak hamren West Karbi Anglong district headquarter pen da kilometer thong kepra phoso se adim sinil tum ladak am I forest ib long bilo lapen pini ladak na chetong lake kilometer na kep kilometer krehini rong border area long kedo arata tum sidak nang chingrumun lo lapen aning samlo lapen alang tum pen ki pu bangke ansu se that se gelang aba sai sitame mesen ki pj phan sarkar phanda ga chuning rido ase ni tum la news wan si ansu se pangda konpo lapen ansu se ke me ke chok je phan ke rada hirjume ansu se nang pi pon bom pulo tangte nil tum ta claim pon bom lo ko se pini labang so berta pangda pon lo pardon. International Day of the World Indigenous People pen pachatondon si KPH daralangso sertalin odetiram hol diphu alongta talondun. Pai ni phaisir kepani KPH daralangso sertalin odetiram hol diphu alongta World Indigenous People Day arni pen pachatondon si talondun. Bangso mayalong Karbi richo longsing rong hang satame chetongdun lapen alangli Karbi richo longsing rong hang pen jalin ponsi horbong arnam sitame puponlo lapen khai barim kido an akhai chitongsi methang ajutang jubat akekan peklang ponpen ningkarong chipirinti si Bangso World Indigenous People Day katalon mesen pen pachunpo anparta pankaj terona hinpen pherang ke thengno labangso International Day of the World Indigenous People katalona pathak lamthi sitame nangjaido Dipuben Bisnuteron Karbi Anglong News. Somindar berthedang pini United Nations pen nang ke hot pi bil dohan kaiso domhan somindar so kaiso dom arani mate areng kelok pen itu
International Day of all Indigenous People to labang so arani kili tum dak celebrate tum lo dak ke bang ke Northeast ang kangpen state team men lang lo lapen Karbi Anglong stame kwan si khai so do an ke nasi tong ni lo program penangan cultural program ben cheng lo solidarity message ben cheng lo penang do lo Highland ben stame nasi tong lo lapen Tripura Richos stame alang li nasi tong nunde stame video message nang pidon lo lapen IPAS executive director ho Malaysia ben stame alang stame ni dohan video message nang pidon lo lapen ang par stame Karbi Anglong ba Karbi litum Karbi keceng honai richo alang li stame ni tumlong nang godon plung lo alang li si latang so may pini ame stame pang cheng konik lo or bongar nam pupen tong kado ko be pan makai so do Karbi jet kali kado ko be kai so pas stame ring ring no ekdom measurement of pegi pan alang li nasi or bongar nam stame nang ko ito asi choro lo kado ko be pan stame nang se tong nuna pot lanso se litum keso by indigenous people suman man lanso se litum culturally rooted nang po litum tradition hai rich o litum culture hai rich o la support nang ke litum rooted nang po lapen lanso se pangchoji phan litum por inang po son si pirthe so minara dance ta litum kado pa be keso tuban man ke ba litum Karbi tum sta non geneva da tarlang solong koson si litum cultural ketang ba preserve ke claim man de son si mo pista me claim bom nang po o le tinies tum sa me claim bom nang po so si lamang so just bet dan ke pini lamang so katalon ko na ni ba ke kon message pon Soalnya semai kena fungsi partai pun. la so me patil pipon man ke Asia Indigenous People's Pact long People's Pact organization to based in Thailand plus organization long Northeast pen song photo member hala hai ke BIT PDC NPMHR ke IFNE WF IWF NEI ZIF la pen ke HRW la song photo la song pho pen si chepati pipon no la pen la song pho pen si ni to da Karbi Cultural Society long man pen dak ching kilo ni to nang to long dak si litum culturally rich culture complex si do setup si tang po dak len litum bira pena si alang to kan request to chuning rilo la pena alang litum mang ke ki ho salang litum mang si ki ho si pan ke kang lo ken kaman ki joli lo la salang litum ma choro lo asila song po la pen just met pet penang cepati pidun yes Karbi Cultural Society alang litum ma si nang cepati Ibang jenis kan kena si kepeti pun sah. lah hai bang ching wai gelang itu non pining si lason ching rumpet pen cepati lason tiba fisik bang pangcing Ceng saya pun lokal ni. ching sia kong lason mana song ko chelang pet pen AIPP tu lason organization tu chelang pet pen bang pining si kecing lah nasi mo muning bang ke ching wai gelang seme hello message bang ke kado ka be tum seme peacefully lapen culture bang kwan si tum preserve on ma kwan si pajetang on ma la so alam mang si RDP pon Assam Mine and Minerals Minister Nandita Garlosa lapen KECEM diu phing maslai atum arideng pen swai Balakho Gor Vidya Niketan Kalian Ashram School Adonri Kangpu pon Pai chiklone phaisir kepani raksa bandhan ani pachaton donsi nizang Karbi Anglong lakhahini amri constituency ke parlo swai Balakhongar Vidya Niketan Kalian Ashram School Adonri Assam Mine and Minerals Minister Nandita Garlosa lapen KECEM dio phing maslai atum arideng pen kangpua jaimek dengpon son sipini labang so jaimek kedengpon along Professor Imlang Luphui ahin pensi mai chari ponlo imlang lumphoi kacharia mayelong alhia manapeng pen kachatong dun Assam Government Mines and Minerals Minister Nandita Garlosa KECEM dio phing maslai ex MP Horan Singh B Ukil Bharatiya Karyakarta Sadasya RSS Ullas Kulkarni Lapen ex Maipu BJP Karbi Anglong
Arun terang atom pen chenglok pinang an kethi kiding atom chetong don si mai me sen pen pechut po. Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News. Karbi Anglong District Congress Committee asa hemalong inding trokebra for National Youth Congress amahang ke thekani paman pai pai ni phaisir ke pani Rajiv Bhawan ke ADCC asa hemalong inding trokebra for angdeng mahang ke thekani katalon po halapu Karbi Anglong District Youth Congress Committee amai phu cross ang open perang ke thing no naga pachini don ke birthe adang pen ke thing organization Lucky India Youth Congress henlo lasi bangsu ningkarong pen district level mandol level youth level pen danglok nilitum Karbi Anglong sutami bangsu ingdeng trokebra po angdeng mahang ke thekarni ningkarong pen si Indian Youth Congress hello pini bangsu National Youth Congress ingdeng trokebra po angdeng foundation di kitchen ahim kita sutami pini bangsu katalon mai rakti amai puro doniti emani kare jabat sunam tigan danglok Congress ko ke thik din bangsa ke ongdung Congress ki koi ha social media me nam thanam rakha pere thanam mai ki youth institute di proven business bangsong bang ini tum Karbi Anglong mate all India bangso lage ke the nai organization lo abangi Indian Youth Congress lo irthe adan pen ke the na organization lo Indian Youth Congress ase pini bangani tum Indian Youth Congress bangso amhange tek 65 ke chawani lo sipini ni tum Karbi Anglong sami bangso organization ke claim pe ningkarong pini naso wasni tum bangso kado ni tum claim la pet mondol district level an mondol level an youth level an lo ni tum chance pini bangso bangke ini tum non manote ni tum ke kan kan persen district athe Indian Youth Congress an lo ke thenai lo apende ke clean nai lo Youth Congress program ni tum leader kali sita mela workers kecheng ustame lage Indians movement jitu ni British pen India laso chudan no ustame alang ni tum khani si hala so youth of ustame kam to toy bolo athema ho social media be lam thanam rai tha pele thanam tha ustame si youth nu si padu na bangsong pong ben bang si Indian Youth Congress Indian National Congress ustame bangso alam chengwai bolo se 1960 and inkan tituni Indira Gandhi Prime Minister hosi daso banke seng panmo daso holo so ki seng pan hosi pini ans tame now so ben seng na mang pi an mage nang klang mo 1960 65 years foundation de bandi tum talon nilitum labange kebangi MLA banke titum Karbi Anglong mate all India la banke titum banke non form banke Congress, mother Youth Congress, ma NSY, la pente Mohila Congress, tamili tum na bangar jab thip sido. Peni tum non Karbi Anglong, tamili tum thaglong lo, langlong lo, long. Nitum je Karbi Anglong je Congress ke do hut pe non BJP ke do hut frak pe. BJP ke do hut bangke richo akai ason si mandat. Asi one man aisab si mandat ada bangke. Asila sote melanda molote BJP a sarkar banke tim Karbi Anglong upathelo tim Karbi Anglong se pini longle phelang jore asli tum non ki ba ila mage tum Karbi Anglong lo mage MLA election of Harman mage Karbi Anglong a rat kidu ke la rat longle phelang a Harman nili tum non ke ba ila MLA banke tum ongdung apotmen se hapon poli tum Jasemet pasri tu jisomon po la bangali tu kicho bai kali athe BJP ason ra tangka poisa pen ke bai bali tum baso nono bange rada tum ning ke rat tum atte bani tum rada phan plan BJP pasri tu Youth Congress ko tamni tum lam klar bang chipi dun nili tum lo Youth Congress bu college tame youth hisab pen nili tum lo contestant du kok to the athe kedam ta mustame nili tum Harvard LA long pen agai Sanjit Teron stame alang li inut langdam bonote isi youth pule pudam stame alang li stame hata pase abdablo asikewa ilang li stame kadong li stame West Karbi Anglong me langdam stame Agostini hi kedam ta ta la sonta thak non ke wang lang ni stame youth pen stame East West angbong pen inut bak abang ke youth pen stame ka tabli son angring do